Rukovodstvo građanskog pokreta URA na čelu sa predsjednikom te partije Dritanom Abazovićem pridružilo se braniocima Sinjajevine koji su celu noć proveli na mestu gde je vojska planirala da izvede vojnu vežbu. Sinoć su se, kako su objavili na svom Twitter nalogu, zajedno sa mnogim građanima izdigli i proveli noć na Sinjajevini. Kao i mnogo puta do sada bezrezervno podržavamo odbranu prirodnih blaga Crne Gore. Ni metar planine, ni kap vode, ni šume, jezera, obalu, čist vazduh, čuvamo našu životnu sredinu. Čuvamo Crnu Goru, piše u objavi na Twitteru. Oni su poručili da se neće povući sve dok se ne odustane od planirane vojne vežbe i da će odbraniti svaki pedalj Crne Gore. Dritan Abazović je od branilaca Sinjajevine sa osmehom zatražio čaj, imajući u vidu niske temperature na kojima se ovi ljudi bore za svoju planinu.